Sunday school umfowethu kaGubhu sishayela izandla ezinkulu kanye no-worship team. Hallelujah. Bazalwane singahlala phansi sivula amabhayibheli wethu ku-Exodus chapter 33. Uma ubaba uMntungwa ebhizi ngaphambili, ubaba uMntungwa uthatha imessage yami namhlanje uNkulunkulu ebenginikeze yona before God changed it to Exodus chapter 33. uNkulunkulu bekanginikeze uMatthew chapter 10. Hallelujah. Benginikeze uMatthew chapter 10 ethi ningayi ngendlela yabezizwe, ningangeni emzini wamaSamariya, kodwa yanini kakhulu ezivini ezilahlekileyo zendlu yaka-Israyeli. Ningayi ngendlela yabezizwe, kodwa ninayiyani ngendlela yokulunga kulabo abalahlekile embusweni kaNkulunkulu niyobalanda, ngoba bona bangabendlu novumo kaNkulunkulu. Hallelujah. Usho njalo uNkulunkulu kumithi hambani mamathe niyobalanda nibabuyise ngoba kunezimvu ezilahlekile. Baba uMntungwa uthathe my message. Uthi akuhambeni kwenu shumeyelani nithi kubo umbuso wezulu ususondele. Akasho ukuthi batsheleni labalimele khona nangendlela abaqhuzuke ngayo, nangendlela abalimele ngayo. uNkulunkulu akathi iya ekulimeleni kwabo, kodwa ke wena batshela ukuthi umbuso ususondele. Hallelujah. Hallelujah. Asibatshele indaba, asibatshele ukuthi usilungile wenzeni, asibatshele ukuthi ubaba ukhumalo wenzeni. Yebo usilungile bekakunyathalile, kodwa manje qaphela ukuthi umbuso wezulu ususondele. Hambani nobalanda abangcwele. Amazwi la uNkulunkulu asinikeza wona kuthi sobalanda balimele bayopha, abanye balimelanga benza ngoba beyala, benza futhi ngoba bethi bafuna ukulanda, bafuna ukubona uMntungwa ebalanda ngaphandle, kodwa abenzeli uMntungwa lokho abakwenzayo. Kodwa uthi uNkulunkulu masasibabonile ukuthi balahlekile, thina sibatshele ngombuso, noma thina basiyala ngoribala kithi, kodwa sibatshele ngombuso kaNkulunkulu ozayo, nombuso kaNkulunkulu osondele. Sibatshele ngombuso osondele, asibatshele ngokuningi ukuthi umbuso wezulu ususondele. Noma yaphila sihamba khona umbuso wezulu ususondele. Sihamba mntaka baba siyendlini kaJehova ngoba umbuso kaNkulunkulu ususondele. Haleluya. Mawungakushina musufikile endlini kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu usondele. Uthi uNkulunkulu la kepha yilowo oyangiphika phambi kwabantu, nami ngiyamphika. Yiloyo ongiphika phambi kwabantu aselimele, nami njenje bazalwane ngiyamphika. Kushizwe kaNkulunkulu. Kodwa lithi hambani senze njani bazalwane sibalala. Angisafuni ke bangcwele ukugxila kuyo kakhulu, ngoba ubaba uMntungwa ushaye waze wafika kule part ethi phulukisana abagulayo nivuse abafileyo, nibahlambulule abanochoko nikhipha amadimoni, namukweliswe ngesihle. uNkulunkulu ukhulumile, ngeke ngisabuyela kuyo bangcwele, kodwa bese ngidlulisa ukuthi labo abalahlekile kuyizimvu ezilahlekile asambeni sibalande, asikhulumi, kodwa umbuso kaNkulunkulu bazalana kanjani ususonde asambe mntaka baba siye enkosini. Exodus
Exodus chapter 33. Sithola le ndoda eMose ihlangana noNkulunkulu ubuso nobuso. Kodwa ke iphiwe ke manje iassignment yokuthi mayithathe abantwana bakaIsrayeli inyukele nabo entabeni ngoba bayafuna ubuso bukaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu uthola ukuthi inhliziyo zabantwana bakaIsrayeli zikhuni zinzima, kodwa ke manje usathatha umuntu ozoya ayakhuluma nabantu abanhliziyo zikhuni. Lethi iBhayibheli lami wabengcwele ningasenzi inhliziyo zenu zibe likhulu ngoba uNkulunkulu ngeke nimuzwe ekhuluma uma inhliziyo ikhulu kanjani inhliziyo ngenjongo ukuthi ishayekile kuseni uze kule ndawo, ishayekile izolo linye, ishayekile ngonyaka ophelile, kodwa mawusendlini kaNkulunkulu izolungisa inhliziyo ekhulu. Sonke sinazo inhliziyo ezikhulu kodwa ziyangcweliswa emkhondweni bukaNkulunkulu, ziyalungiswa. Uthi Mose thatha bona lapho, bona labo Mose ohamba nabo bathathe. Kodwa ke manje Mose, be careful because labantu ozobalanda unyuke nabantabeni inhliziyo zabo zikhulu. Awukwazi ukuhamba nabo banenhliziyo ezikhulu, kodwa mina Jehova ngithi batshele ukuthi inhliziyo zabo zikhulu bese uhamba nabo. Uthi uMoses uyangixelela uNkulunkulu ukuthi inhliziyo zenu zikhulu. Abanye bena bakholwa ukuthi uNkulunkulu uthumile ngoba inhliziyo zabo zinjani zikhulu, kodwa ke manje akasambeni ngiyonethela itende lokuhlangana lenzohlangana khona noNkulunkulu. Akachazi into eyini uthi asambeni siyaphethe lokuhlangana, nathi siyabatshela kanjalo ukuthi asambeni siyathethe lokuhlangana niyohlangana noNkulunkulu mntuma. You're not gonna meet usilungile kodwa thethe lokuhlangana uyohlangana noNkulunkulu wakho. Lelizwe likubuza ukuthi uphi lo uNkulunkulu wakho mangabe usisenkingeni. Uthi kuMose uNkulunkulu, yebo uNkulunkulu ngizobatshela. Uthi ke uJehova uthi kuMose ishoni kubantwana bakaIsrayeli uthi ningabantu abantamo likhulu. Uma ngikhuphuka ngiphakathi kwenu nangokuphazamisa kweso nje ngiza kuniqeda. Mina uNkulunkulu ngizoniqeda ngoba izintamo zenu zinjani bazalwane zikhulu. Ngalokho khumulani ke manje izifunulo zenu ukuze ngazi ukuthi ngiyakwenzani kini. Uthi uNkulunkulu khumulani ngempahla enigqokile enifunule ngazo nize kimi ningunu ngoba mina ngiyakwazi ukuthi ngithini ngiyakunebhathisa sesifikile ededeni lokuhlangana. Angikwazi ukubhathisa ningagqokile impahla yobungcwele kodwa khumula impathatha. Uthi khumula izivunulo zakho, khumula konke okubi okwenzekile, khumula intuko sebeshilo bakuthuka benza konke, kodwa manje khumula bese uyededeni lokuhlangana uyohlangana noBaba okuyena okubizile. Hayi khumalo futhi hayi esilungile. Uthi angikwazi ukukhuluma nani ngoba intamo zenze njani zilikhulu, kodwa khumulani imvunulo, khumulani impahla enigqokile ukuze mina uNkulunkulu ngizokwazi ukuthi ngizonenzani ngani mntu, ngizokwenza njani futhi ngani mntu. Kodwa khumulani nibe nqunu bese nizabani uNkulunkulu etendeni lokuhlangana. Uthi ngalokho khumulani ke manje izivunulo zenu ukuze ngazi ukuthi ngiyakwenza ini ngani. Bantwana bakaIsrayeli bahlubula izivunulo zabo kusukela etendeni eHoreb nasentabeni yaseHoreb bakhumula. Abazange endaweni engcwele bengakhumulile. Ngamanye amazwi sibadinga abantu abalimele endlini kaNkulunkulu kumele ukuthi kuqala bakhumule ingoma yokulimala basebeze etendeni la bezothola
different ozongena ngayo entendeni lokuhlangana sisentendeni lokuhlangana lesikhona kodwa kunengubo asiyembethe uma sewazama ukuthatha intende walemisa phakathi kweqama akasaye entabeni eseHoreb uselibisa ngomkani uselibisa phakathi uMose akasaye entabeni kodwa uselibisa phakathi kwani kweqama uma ufundizwe lithi kwakunamadoda amane ayinochoko phakathi kwani kweqama kodwa abantu ababengenaNkulunkulu bawakhipha eqama ngoba anochoko ayengadingeki ngoba nochoko ukhoko thelela abanye kodwa eqama ngena mubani ithethe lokuhlangana abahlala abantu abangekho ngcwele baxashela ngaphandle lamadoda kodwa kubaxasheni kwawo uNkulunkulu wayene-assignment nawo ukuba aqhubeka ahlala kwiqama umkhulu uNkulunkulu wangekakhulumi wangekabuye lethe ukudla ezweni ngoba babelaphile ukuba lamadoda awaxoshanga ungakhali mntakababa masixotsha asixoshi ngoba singathandi kodwa kunezindawo lamele uhlangane khona noNkulunkulu bese buyisa iminyaka edliwe isikhonyana asinixoshi ngayibonga kodwa kune-level la uNkulunkulu kumele ukuthi akuphakamisele khona uma ngabe wena usenaka unakuqonda usuthule nomoya wakho uthule uzovusa isilungile ezomnyathela ukuze uzoye ekhoneni lakho uye entendeni lakho la uyohlangana khona noNkulunkulu bese kwenzeka izinto wayakhaka yabakude eqama libiza ngokuthi intende lokuhlangana kwathi bonke abamfunayo uJehova bonke abamfunayo uJehova baphuma baya etendeni elingaphandle kweqama okuyitende lokuhlangana bonke abafuna uNkulunkulu bashiya konke bese baya etendeni lokuhlangana njengoba nawe ushila ikhaya lakho wazalanda weni yokuhlangana noNkulunkulu kuthi kunezinto enishiyayo before ungena etendeni lokuhlangana kwathi uma sephuma etendeni bonke abantu basukuma bema ngoba yilo nalo ngasemnyango wetende lakhe bambuka uMose waze wangena etendeni bambuka uMose waze wangena etendeni ngoba inhliziyo zabo zazilikhulu babangakholwa ukuthi uMose wabayongena lapha uzophutha kuyo ngoba lawo ungena khona kunoNkulunkulu kwakwenzeka ungabuyi ngakho abapristi babefasa ngoketango mabayongena endaweni engcwele ukuze ukuthi mayisawile bakwazi ukumthonsa bambuka uMose wangena etendeni kwathi uMose engena etendeni kwase kwahlinsika yefu yema ngasemnyango wetende uJehova wakhuluma noMose okusho ukuthi etendeni kuhlala uNkulunkulu yingakho uMose mayezongena ngasemnyango kubonakala ifu lehla limhlangabeza uNkulunkulu ngoba ezokhuluma noMose ngoba uMose wayesehlubelile imbadada eya kuNkulunkulu bonke abantu bayibona insika yefu imi ngasemnyango wetende ngoba uNkulunkulu uyakwenzela ifavor uyibona insika yefu ubabona abanye behlwithwa kodwa wena usala ungavumi mntakababa ukubukela abanye bebona uNkulunkulu wena ungambonanga nawe kulwela ukubona uNkulunkulu ngokwakho nawe kulwela ukwazana noNkulunkulu ngokwakho ungafuni ukubona kodwa nawe experience ukuhlala noNkulunkulu bonke abantu basukuma bakhuleka ngenxa yokubona ifu kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe babephumile endlini zabo kodwa ngenxa yokuthi babengabazi uNkulunkulu uma ngabe sebebona
uJehova wakhuluma kuMose ubuso nomusa, ubuso nobuso, njengalokho umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela eKamu, kepha inceke yakhe uJoshua indodana kaNuni insizwa ayiphumanga kuphi etendeni. uMose simthole ekhuluma noNkulunkulu, hlangatshezwa ifu lenkazimulo. Kodwa ke manje masephunywa sekukhona loba kade ehamba noMose esondele eduze akasaphumi kuphi etendeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyamnikeza i-assignment. Isikhathi sikaMose sasesondele, kodwa manje unikeza omunye i-assignment to carry on, akaphumi etendeni. Uma uMose ephuma etendeni uphuma inkazimulo kaJehova yehlele phezu kwakhe. Usho njalo uMtunu uthi mawusungenile inkazimulo yehlele phezu kwakho, inkazimulo kaJehova yehlele kuMose. Uma sebuyela kubantu abantamokhulu babona uNkulunkulu nenkazimulo kaNkulunkulu yehlele phezu kwaMose, ukuze konke akushayo manje bakholwe ukuthi kuyiqiniso kubuya kuNkulunkulu. uNkulunkulu namhlanje ufuna abantu azobagcwalisa ngenkazimulo yakhe, abantu abazomazi njengoThixo, abantu abazomlandela, abantu abazomfuna, abantu abazoshiya konke kepha baye kuNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu noma sengilimele, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukupholisa umuntu, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukugcwalisa umuntu ngezwi lakho. uNkulunkulu ngisize kulesimo ngikuso ukuze ngiphume. Kunezinto kumele ukuthi uyishiye before uye kuNkulunkulu. Etendeni likaNkulunkulu angene noma ubani, etendeni lokuhlangana angene noma ubani, kodwa ngene umuntu ogcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu nokhumulile izembatho ezingekho right, wagqoka izembatho zezulu, wasengena etendeni lokuhlangana ukuze ahlangane noNkulunkulu ubuso nobuso. Siphelile isikhathi sokuthi sitshele ukuthi uNkulunkulu usekhona, kodwa yiloyo naloyo khona kumele ukuthi uNkulunkulu ambone ngokwakhe, uNkulunkulu emenzele izinto. Sifikile isikhathi la kumele ukuthi sihlale khona noNkulunkulu. Uthi kuMose kuNkulunkulu, uNkulunkulu ngithanda ukubona, bese ethi obana mina uyakufa nomufa, kepha mina Jehova ngizakuvumela manje ukuthi ungibone, ngizokufaka emfantini wedwala ungene phakathi bese ubona the back of me, ngoba uma ungangiboni uzofa nokufa. uNkulunkulu yamthatha uMose umfaka edwaleni. Bekungajani ukuthi ufake uNkulunkulu edwaleni dani ukufaka umuntu, ngoba mangafaka isandla somuntu awuphuma, kodwa mawufaka uNkulunkulu uzakumbona. uMose kamgabaza uNkulunkulu, noma ngabaza mayethi thatha le nduku, kodwa wayithatha induku wayiphatha ngesandla athi lahlele phansi yaphenduka inyoka. Haleluya. Kodwa uMose akangabazanga ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu. Akafananga nathi esingene imini bese thina uma sesingene imini uNkulunkulu bese semgabaza. Kodwa namhlanje mama Phumeza engathi bese ngake sithandaze, sithandazela ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ehlele phezu kwethu, ngoba sikwazi ukuhamba inkazimulo esingenayo, ngoba abantu kumele mangabe basibona babona ubuhle bukaNkulunkulu phezu kwethu. Noma senze into kungabe ukuthi sisenza ngokwentando yethu, kube ukuthi sigitshelwe yifu lenkazimulo kaNkulunkulu. Uma khuluma uNkulunkulu qobo, ilesikhathi abantu bezwa kangcono. Uyababona kosilungile bayakhala, bayayizwa lento but wena uyizwa. Hlala noNkulunkulu umnxusa uNkulunkulu ukuthi abe nawe ukuze uzozwa lento esizwayo, ngoba kungenzeka ukuthi kwesinye isikhathi akusiyona umoya kaNkulunkulu lesuka sihamba ngawo, kodwa wena ufuna uNkulunkulu uzokwahlula umoya. Silinyazwe nongakwazi ukuhlula umoya love more. Umoya sikwazi ukuhlola, kepha mangabe sesihamba noNkulunkulu wethu ophilayo siyakwazi ukwahlula imoya. Uma mazalwane singayeka ukuthina nokuzazi kwethu, siya kuNkulunkulu siyomfuna njengabantwana abangenangqondo, njengabantwana ababuya ezalweni bengazi lutho. Sifuna uNkulunkulu sizoqondiswa ngokwezi kukaNkulunkulu. Angeke umtshule umuntu asitshele ngesikhathi songena etendeni lokuhlangana, kepha uNkulunkulu uzokutshela ngesikhathi songena kokuhlangana.
uthi usese mangisekhaya bengizwe ukuthi kuyabanda kodwa manje kwanezwi elithi uma wena uhleli umntungu uzokwenza njani kuphethe ndokuhlangana wasukuma wayivuthule wakuphethe ndokuhlangana ngoba ube sehlangana noNkulunkulu ethi no ungamcima umoya ongcwele njalo umuntu ungamcima umoya ongcwele ukuze noma usenza wrong akwazi ukucorrecta noma ungasafuni ukuya esontweni akwazi ukucorrecta ukuthi hayi mamathe hambe enkonzweni ngoba kunamandla entembeni lokuhlangana awukwazi ukuhlangana noNkulunkulu uphuma usafana kodwa kunamandla entembeni lokuhlangana uphuma ugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu uphuma ugcwaliswe ngefu uphuma ugcwaliswe ngenkazimulo uphuma ungasafani nabantu basezweni kumnandi ukuhlala noNkulunkulu kumnandi to have a conversation noNkulunkulu ungazi noma ufisa ukuthi ungakube ne conversation ungayihlalela nje erumini lakho thatha isitulo sakho usibele la thatha isitulo uthi mawungale lesi sakho ake ngihlale kulesi situlo bese uthi uNkulunkulu awungikhombise ngempela ukuthi wena ukhona uNkulunkulu uphethe iBhayibheli lakho usho uthanda uNkulunkulu uzokuvakashela umizwe usizwe isandla sakhe ukuthi mayesefikile uzwakala kanjani esefikile ungafuni ukubona uNkulunkulu ngoba usohlangane nathi uzokwenza iphutha uzokwenza imistake but charity begins at home so yonke into iqala kuphi ekhaya kodwa bese lithi iBhayibheli lithi ungasizi ukuthandaza do not cease to pray but sendela ngobazalwane bangasafuni ukwenza njani ukuthandaza but lithi iBhayibheli do not cease to pray hallelujah lithi mawubatshela batshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu wenze njani ususondela nothing more ngeke uedele uthi umbuso kaNkulunkulu wenze njani ususondela qala kokuhlakanipha kumesaba uNkulunkulu hallelujah qala kokuhlakanipha kwesaba uNkulunkulu not ukusaba usilungile but ukwesaba abathalanta uNkulunkulu akasebenza uNkulunkulu nangesikhathi sokuhlangana simsaba uNkulunkulu ngesikhathi sokuhlangana ngoba kumnandi ukuhlanganyela sisenkosini sonke lithi iBhayibheli lamba behlangane bemunye balakile ukuthi ihlangana sinjani simunye uma simunye sibonakala ukuthi sifika sonke sibambe intercession la sithululela khona umoya wethu kuNkulunkulu la sihlenza khona noNkulunkulu maqala iservice sonke sesimunye moya ngcwele ehlele phezu kwethu siyadinga umuzi uNkulunkulu esehlele kuphi phezu kwethu ngoba uNkulunkulu wethu khuluma kangcono noma ukhuluma kakhulu mayenza njani ephakathi kwethu ungafuni ukuexperience uNkulunkulu umbone ngabanye abantu but akumbone wena self ungezwe ngosilungile kodwa ukubone ngani wena self noma usilungile eseshumayela buyela ekhaya uyobheka iscript ukuthi ngempela kuyikho yini Jehova lokade kutsho kukhona yini ezwini lakho ngoba sinenkinga sithatha ngisho amavesi uMntungu angekho eBhayibhelini siwasebenzisa ngekho la ngenxa yokuthi izwi asilifundi but izwi likaNkulunkulu malingaphezi ukuhlala kithi thandazo mangasuki kuphi elimini lwethu lithi iBhayibheli masidle umqulu sifundise ukudla inibazalwane umqulu kuyo yonke into umqulu ehamba kuphi phambili ukwazi ukuthandaza kutholakala kuphi emqulwini athi omunye ngothandaza kanjani mase ngifikile enkosini athi uJesu babafundisa ukuthi baba wethu osezulwini mangcwelise igama ngoba akekho umuntu ofundisa omunye ukuthanda kodwa uJesu uthi ubathi baba wethu osezulwini mangcweliswe igama lakho umthandazo omkhulu endulayo mase bafundiswe usuyazi ukuthi uthini uNkulunkulu sengathandaza nje love mama sisho umthandazo wama-chips sisho umthandazo okufuna ukudrive imoto sisho umthandazo ukuthi sifuna umsebenzi asinike umsebenzi yebo usesinikile kodwa siyaya na ezulwini uthi umuntu ungasiyofika isikhathi sejudgment uyojudgwa kanjani wena
Uyehlulela kanjani uNkulunkulu? Yebo uyicelela imoto mamathi unayo imoto, kodwa uzange ufune ubuso bukaNkulunkulu nokumazi uNkulunkulu ukuthi ubani. Mase kufika usuku olunjengalesela, usuku lokufa, usalumile uphethe isikhiye semoto, awunalo ithikithi lokungena ezulwini, uphethe isikhiye sicela uNkulunkulu kodwa ithikithi alikho. Kulwela ukuba nethikithi, uthi umhlabelele igama lenkosi ithikithi lami. Lithi umhlanga yakumukela umhlaba ngiwushiye, kodwa igama lakho uNkulunkulu liyithikithi lami. Ungahambi phela ungenathikithi. Ithikithi lakho yizwi kaNkulunkulu nokumamukela njengenkosi nomsindisi. Mangamamukela uJesu khohla uyindawo. Yebo sonke la siyasidwa sinemthwalo, kodwa yenza ichoice yokufuna ukuhlangana noNkulunkulu mamukele njengenkosi nomsindisi wezempilo. Njengenkosi nomsindisi. Asikulwele. Kwehlela umoya kaNkulunkulu bonke abakhuluma ngezilimi. Kodwa masingayishiyi lento yokuhlangana etendeni likaNkulunkulu siphume sigcwalise inkazimulo.